Insellmilkom, illum it-3-4 ta' Awwissu, tifkira ta' San Juan Maria Vianney, magħruf ukoll bħala il-Kurat ta' Ars, jiġifieri kappellan ta' Ars, raħal fi Franza. Nilqakom għall-Quddisa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi, jikkonċelebra Patri Michael De Bono, Ġiżwita li ġie ordnat saċerdot mill-Arċisqof fid-29 ta' Ġunju li għadda. Nitolbu lill-Alla bl-interċessjoni ta' San Juan Maria Vianney għas-saċerdoti u l-kappellani kollha biex il-mulej iħarishom. Nitolbu b'mod speċjali għall-Isqof Joseph Gallia Kurmi li llum qed jiċċelebra t-tieni anniversarju mindu sar Isqof sabiex bil-kelma tiegħu ikompli jwassal u jgħallem dak li huwa għażel bħala motto tal-episkopat tiegħu. Nożżu l-ħajja bl-imħabba. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nixtieq nintroduċilkom il-Fader Michael De Bono, Ġiżwita, li huwa wieħed mill-saċerdoti l-ġodda, dawk li ġew ordnati saċerdoti fit-29 ta' Ġunju li għadda. Nilqgħuh fostna hawnhekk għaw iħossu at home għaliex fl-antika u kien kunvent tal-Ġiżwiti u jara wkoll Sant Ignazju propju hemmhekk fil-pittura prinċipali ta' din il-kappella. Fader Michael għandu 32 sena, volja jidher iżgħar, u aħna nitolbu għalih, nawgurawlu, ftit ieħor imur Napli, kompli jistudja, u nitolbu ħafna għalih biex u anki sħabu l-Ġiżwiti jkomplu jkunu għalina xhieda ta' kif tagħmel il-ħidma u l-missjoni għall-akbar glorja ta' Alla. Llum qed niċċelebraw ukoll it-tifkira ta' San Juan Maria Vianney, il-Kurat ta' Ars, li huwa eżempju sabiħ ħafna għalina saċerdoti kollha u patrun tal-kappellani. Ukoll illum niċċelebra t-tieni anniversarju mill-ordinazzjoni tiegħi bħal Isqof ta' dan nirringrazzja ħafna l-Alla u nitolbu wkoll l-għajnuna tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixna tieni qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ta' seta' ħniena bla tarf intażid li saċerdot San Juan Maria Vianney u żejjintu bħeġġa tal-aġeb fil-ħidma tiegħu bħala kappellan ta' parroċċja. Għamel li bl-eżempju u t-talb tiegħu nirbħu aħwa oħra bl-imħabba ta' Kristu u li magħhom niksbu l-glorja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-kelma li ġiet lil Ġeremija minn mulej. Dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael, ikteb fi ktieb il-kliem kollu li għedtlek. M'hemmx fejqana lik, il-ġerħa tiegħek ma tiddewwix. M'hemmx min jieħu fidejh il-kawża tiegħek, għal ġerħietek m'għandekx ġduwa u fejqan. Ħbiebek kollha nsewk mhumiex ifittxuk, għax minħabba il-kotra ta' dnubietek sawattek ħalli kieku kont l-għadu tiegħek u ddibtek bl-aħrax għax kibru għatih ħtietek. Għalfejn tajjad bil-ġerħa tiegħek,
Ma tfiqx mid-benġil tiegħek minħabba il-kotra ta' dnubietek, għax kibru ħtietek jien ġibt dan fuqek. Hekk jgħid il-mulej, araw, se nbiddel ix-xorti ta' tinet Ġakob, se nħenn għall-irejjex tiegħu. Il-belt timbena fuq għolja tagħha, jerġa' jitla' il-palazz fejn kien, u minnhom joħroġ għana ta' rat il-ħajr u għana ta' ferħ. Inkattarhom u ma jkunux ftit, inkabbarhom u ma jiċkinux, u lidhom ikunu bħal qabel, u qudiemi tinġabar ġemagħthom. Jien nikkastiga l-akkiesa tagħhom. U l-prinċep tagħhom ikun wieħed minnhom, u l-mexxej tagħhom joħroġ minn nofshom. Jien inresqu lejja, u hu jersaq lejja. Għax min se jissogra jersaq lejja minn rajħ? Oraklu tal-mulej. U intom tkunu il-poplu tiegħi, u jiena nkun il-Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu flimkien, il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. Ngħidu flimkien, il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. Ħajkollhom il-ġnus il-biża' ta' ismek mulej, u s-slaten kollha tal-art il-biża' tas-sebħ tiegħek. Meta il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' it-talb tal-mitluqin, ma jistmelx it-talb tagħhom. Ngħidu flimkien, il-mulej jerġa' jibni lil Sion u fis-sebħ tiegħu. Jinkiteb dan għan-nisel li għad jiġi u poplu ġdid għad ifaħħar lill-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-loli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' il-krib tal-ilsiera biex jeħles lil dawk li huma għall-mewt. Ngħidu flimkien, il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. U liet il-qaddejja tiegħek ikollhom darhom, nisilhom jibqa' għal dejjem quddiemek, u hekk jixxandar f'Sion isem il-mulej u Ġerusalemm it-tifħir tiegħu, meta l-popli flimkien jinġemgħu u s-saltniet biex jaqdu l-mulej. Ngħidu flimkien, il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. Iftinna qalbna mulej biex nifhmu dak li jgħidilna ibnek. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien xi Fariżej u kittieba minn Ġerusalemm resqu fuq Ġesu u qalulu: Dan l-għala d-dixxipli tiegħek jiksru t-tradizzjonijiet ta' missirijietna għax huma ma jaħslux idejhom qabel ma jieklu. Imbagħad sejjaħ lil-folla lejh u qalilhom: Isimgħuni u ifhmuni. Mhux dak li jidħol mill-fom itebba lill-bniedem, imma dak li joħroġ mill-fom, dan hu li jtebba lill-bniedem. Resqu lejh imbagħad id-dixxipli u qalulu: Taf li l-Fariżej skandalizzaw ruhom meta semgħu din il-kelma? Iżda hu weġibhom: Kull siġra li ma ħawilix missieri li hu fis-smewwiet tinqala mill-eruq. Ħalluhom, dawk omja, mexxejja tal-omja. Jekk qama jmexxi lil qama ieħor, it-tnejn jaqgħu ġol ħofra. Il-kelma tal-mulej. Lilek Kristu. Mhux dak li jidħol mill-fom li jtebba lill-bniedem imma dak li joħroġ mill-fom. Dak hu li jtebba lill-bniedem. Dan huwa l-kliem
Ismajna li Ġesu illum jgħid fl-Evanġelju u nafu mill-esperjenza tal-ħajja kemm hu veru. Meta tisma' kultant kliem ta' insulti, ta' mibeda, ta' tkasbir ta' Alla jew tal-bniedem ġbija ta' Alla, tinduna kemm ikun kliem li jittebba lil min jgħidu. Illum qed niċċelebraw it-tifkira ta' qaddis li huwa eżatt il-kontra. Li l-kliem tiegħu kien kliem li jagħmel il-ġid. Kien kliem li jressaq lil bniedem lejn Alla. Kien kliem li jagħmillu ġieħ. San Ġwan Maria Vianney, magħruf bħala l-Kurat Tars, kien magħruf għal predikazzjoni tiegħu mhux bombastika bi kliem kbir imma kliem illi jmiss il-qalb tal-bniedem. Imma flimkien mal-kelma tiegħu, u forsi iktar minn hekk, x-xhieda tiegħu li baqgħet daqshekk magħrufa u ħallit impatt fuq tant nies. Dan qaddis twieled fix-xlokk ta' Franza minn familja fqira u reliġjuża ħafna, u meta kien żgħir kien jgħin lil missieru fir-razzett, fix-xogħol ta' razzett. Ma kellux l-opportunità li jirċievi edukazzjoni fi skola meta kien żgħir. U allura meta ddeċida li jimxi fit-triq għas-saċerdozju biex isir saċerdot, kellu ibati fl-istudju, bata fl-istudju. Kien batut fl-istudju, ma kien fl-istess waqt għaref għax l-erf tiegħu kien ħireġ mill-qdusija. Fil-fatt, sar saċerdot ta' 29 sena u ftit wara indbat fir-raħal ta' Ars fi Franza. U meta marem raħal żgħir sab li n-nies kienu dbetu minn Alla, ma baqgħux jipprattikaw il-fidi, ħafna minnhom ma jersqux lejn il-Knisja, ma ssibhom fil-ħwienet tax-xorb hemmhekk, u kellhom ukoll antipatija kbira lejn il-Knisja Kattolika. U San Ġwan Maria Vianney, bil-mod il-mod, bil-predikazzjoni tiegħu, biż-żjajjar fil-familji, imma l-aktar bit-talb, bis-sagrifiċċji u bl-imħabba kbira li wera lejn l-oħrajn ġab trasformazzjoni, ġab bidla dan ir-raħal ta' Ars. Mod li kien hemm ħafna konverżjonijiet. Kien jgħaddi ħafna ħin fil-qrar. Baqa' magħruf għal dan is-sagrament tal-qrar fejn kien jgħaddi sigħat hemmhekk fil-Knisja jgħin lil-nies biex iħabbibhom ma' Alla permezz tas-sagrament tal-qrar. U matul is-snin mbagħad tant kibret il-fama li kienu jiġu nies minn diversi postijiet fi Franza, ġewwa Ars, mod li sar ċentru dan ta' pellegrini differenti li jiġu hemmhekk, anke ħafna minnhom biex jesqu għall-qrar, u l-gvern kellu jagħmel anke linji tal-ferrovija li jaslu sa' Ars minħabba l-kwantità ta' nies. Però hu kien dejjem isib il-qawwa tiegħu fl-Ewkaristija, fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija ma wkoll quddiem Ġesu Ewkaristija jitlob fis-skiet, ukoll id-devozzjoni li kellu lejn Marija, enitu wkoll fil-ħajja tiegħu, dawn kienu jipprovdu lajn li minnhom hu xorob biex kellu dik il-qawwa ħalli jaqdi il-ministeru tiegħu saċerdotali b'mod daqshekk sabiħ dan ir-raħal ta' Ars u jġib din il-bidla dan il-post. Meta kiber tal-qudiem għax dan baqa' dejjem hemmhekk Ars, rridu jagħtuh diversi unuri, ma hu
qatt ma rid jaċċetta onuri kien jgħid it-teżor tagħna fis-sema. U kellu dawn il-kuntant sentenzi jekk li tibqa' tiftakar, fost l-oħrajn kien jgħid fil-ħajja tfittix li toġob lil kulħadd, ma l-aktar importanti ara li tkun toġob lil Alla. Meta miet kien diġà bil-fama tal-qdusija, ma meta mbagħad sar qaddis iktar quddiem, il-Knisja ddikjaratu patrun tal-kappillani mod speċjali, billi hu kien dejjem kappillan f'parroċċa u qiegħda din ir-responsabbiltà b'dan mod tant sabiħ. Llum nixtieq li nitolbu l-interċessjoni ta' San Ġwan Marija Vianney, nitolbu lil Alla biex jagħtina dan l-ispirtu tiegħu, spirtu ta' mħabba kbira leħ lejn Alla, li turi ruħha mbagħad fil-mod kif naqdu il-ministeru tagħna, speċjalment nitlob għas-saċerdoti, għax dan huwa eżempju għal kull saċerdot u għal kappillani biex aħna nkunu lkoll rajja skont il-qalb ta' Alla. Inresqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumu lej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ixxandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbuk mulej biex aħna jkollna dan l-ispirtu ta' San Ġwan Marija Vianney imħabba kbira lejk li turi ruħha mbagħad fil-mod kif aħna naqdu lill-oħrajn nitolbu. Llum nitolbuk mod speċjali għal kappillani San Ġwan Marija Vianney u l-patrun tagħhom u għas-saċerdoti wkoll biex jaraw f'dan il-qaddis mudell sabiħ ta' kif inti tgħix il-ħajja saċerdotali. Nitolbu. Nitolbu għal Fader Michael De Bono u għal sħabu kollha li ġew ordinati saċerdoti, nitolbu biex huma jkollhom dan l-ispirtu tal-kurat tars u jaqdu b'mod sabiħ ħafna bil-fedeltà il-Ministeru Saċerdotali. Nitolbu. Nitolbok mulej ukoll għalija li qed niċċelebra t-tieni anniversarju mill-ordinazzjoni bħal isqof, tolbok biex tatini l-għajnuna sħiħa tiegħek ħalli nkompli naqdi din is-sejħa b'mod li jkun tassew għadi ġeneruż, dedikazzjoni sħiħa skont il-qalb tiegħek. Nitolbu. Nitolbu għal dawn kollha li llum qed jiċċelebraw xi anniversarju ta' żwieġ tagħhom, jew nkella l-birthday, jew anke f'dawn il-ġranet, nitolbu biex imulej berikom u jagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. U nitolbu għal morda kollha, dawk li qegħdin morda fid-djar tagħhom jew fl-isptar, nitolbu biex fid-tbatija tagħhom qatt ma jħossuhom abbandonati ma dejjem isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn il-ġranet biex inti mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidra. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fi tubejtek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tubejtek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qalmulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqadsa kollha tiegħek. Il-qamulej is-sagrifiċċju li l-poplu tiegħek se joffrilek fġieħ San Ġwan Marija Vianney biex ikun ta' glorja lik u ta' fejda għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Mirek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney, int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet, birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċa kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġwan Marija Vianney u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina.
daħanix fi tiġrib, iżda ħlissna minn deni. Ħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi drubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej is-sagramenti tas-sema fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney, għamel li naraw flena ta' dejjem il-ħwejjeġ qaddisa li f'din id-dinja niċċelebraw taħt il-velu tal-misteru bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen.
imbirku il-mulej. Nroddu ħajn il-Alla. Alla tana isma talbtana ejna u afmana glorja lil-Missieru lil-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amin. Marja Santissima urina li inti omna għalik isma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġener l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel missieru ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u għere l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Obżata kuljum matina llum aħna nridna kunu nafu minn ħati għalina għadha ħanix tiġri Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u għajn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut ma' kolonna u iflaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun irtident kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum affrinna dobietna bħalma naffru minn ħati għalina la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija murejmijak mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloqalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija murejmijak
Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma tal-tana dak it-twilet talina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġener il kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet tqandes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Santa kuljum għatina għafrinna dubietna għafrinna daħanix tiġri iżdaħnisna minn Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kien bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għadik jisma tal-tana dak it-twilet talina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u l-ġener l-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li int fis-smawiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek ikun trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum affrinna dobietna bħalma naffru minn ħati għalina
لا دخلنيش في تجريب بس دخلسنا من الدنيا أمن تسلم عليك ماريا بgrazia مملية المولى مياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات ترجو فتيك جسو قديسة مريم ملت لقدينا متنبين السوف السياة الموت تانا أمن تسلم عليك ماريا بgrazia مملية المولى مياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات ترجو فتيك جسو قديسة مريم ملت لقدينا متنبين السوف السياة الموت تانا أمن تسلم عليك ماريا بgrazia مملية المولى مياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات ترجو فتيك جسو قديسة مريم ملت لقدينا متنبين السوف السياة الموت تانا أمن تسلم عليك ماريا بgrazia مملية المولى مياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات ترجو فتيك جسو قديسة مريم ملت لقدينا متنبين السوف السياة الموت تانا أمن تسلم عليك ماريا بgrazia مملية المولى مياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات ترجو فتيك جسو قديسة مريم ملت لقدينا متنبين السوف السياة الموت تانا أمن تسلم عليك ماريا بgrazia مملية المولى مياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات ترجو فتيك جسو قديسة مريم ملت لقدينا متنبين السوف السياة الموت تانا أمن تسلم عليك ماريا بgrazia مملية المولى مياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات ترجو فتيك جسو قديسة مريم ملت لقدينا متنبين السوف السياة الموت تانا أمن تسلم عليك ماريا بgrazia مملية المولى مياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات ترجو فتيك جسو قديسة مريم ملت لقدينا متنبين السوف السياة الموت تانا أمن تسلم عليك ماريا بgrazia مملية المولى مياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات ترجو فتيك جسو قديسة مريم ملت لقدينا متنبين السوف السياة الموت تانا أمن تسلم عليك ماريا بgrazia مملية المولى مياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات ترجو فتيك جسو قديسة مريم ملت لقدينا متنبين السوف السياة الموت تانا أمن Gloria للمسير وللابن وللسبيرتو سانتو كيف كم البدو السوديم ويبقى الديم تديم أمن ماريا سانتس مورينا لنتي يومنا لكسمة تلتانا لكن تولي تانينا لتكون بندم بحالنا وجسوا فرنا دو بيتنا حارسنا من ناتا الانفرن ونجنة الروح كلها وين الدوك اللي اكتر يحتاجوا اهنياتيك نكونسيدراو في الخمس مسيرة تتباتية متى سينا جسو كريستو كم مسلوب فوق الصليب وورا 3 سيات تلاقونية ميت مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تدي سلطناتك يكون لتريتين كيف في السماء ده في الارض خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا كما نغفر لنهاتي علينا دخلنيش في تجريب زهنسنا من الدنيا آمين سلام عليك ماريا بجراتس مملية مريمية كمبرك انت فوسط النساء بيرك فروتا جفتيك جسو قديسة مريم ومالك تقلينا من تنبين سفسيات الموتان آمين سلام عليك ماريا بجراتس مملية مريمية كمبرك انت فوسط النساء بيرك فروتا جفتيك جسو قديسة مريم ومالك تقلينا من تنبين سفسيات الموتان آمين سلام عليك ماريا بجراتس مملية مريمية كمبرك انت فوسط النساء بيرك فروتا جفتيك جسو قديسة مريم ومالك تقلينا من تنبين سفسيات الموتان آمين سلام عليك ماريا بجراتس مملية مريمية كمبرك انت فوسط النساء بيرك فروتا جفتيك جسو قديسة مريم ومالك تقلينا من تنبين سفسيات الموتان آمين سلام عليك ماريا بجراتس مملية مريمية كمبرك انت فوسط النساء بيرك فروتا جفتيك جسو قديسة مريم ومالك تقلينا من تنبين سفسيات الموتان آمين سلام عليك ماريا بجراتس مملية مريمية كبرك انت فوسط النساء بيرك فروتا جفتيك جسو قديسة مريم ومالك تقلينا من تنبين سفسيات الموتان آمين سلام عليك ماريا بجراتس مملية مريمية كبرك انت فوسط النساء بيرك فروتا جفتيك جسو قديسة مريم ومالك تقلينا من تنبين سفسيات الموتان آمين سلام عليك ماريا بجراتس مملية مريمية كبرك انت فوسط النساء بيرك فروتا جفتيك جسو قديسة مريم ومالك تقلينا من تنبين سفسيات الموتان آمين سلام عليك ماريا بجراتس مملية مريمية كبرك انت فوسط النساء بيرك فروتا جفتيك جسو قديسة مريم ومالك تقلينا من تنبين سفسيات الموتان آمين سلام عليك ماريا بجراتس مملية مريمية كبرك انت فوسط النساء بيرك فروتا جفتيك جسو قديسة مريم ومالك تقلينا من تنبين سفسيات الموتان آمين Gloria للمسير وللابن وللسبيرتو سانتو كما بدو السودين يبقى دين تدين آمين Maria Santis Morina linti omna alikisma talbtana da ketweta lina li tikun bridem bħanna. U Ġesu għafrinna dobitna ħarissa minnata l-infern
kull ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nifku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم أغفرنا ذنوبنا كما نغفر من خاطئنا دخلنيش تجري تزهزنا من الدنيا. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim perk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tfakkarina mit-tnibin, issa fis-sijat Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. kif kien il-bidu issa dejjem għaddejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jibdi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu l-qattalb tagħna, Kristu l-qattab tagħna, Missier Eternalla, Enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina, Spiritu qaddis Alla, Enna lina, Trinita qaddis Alla wieħed, Enna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, blateba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mela ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja, għafrinna nitolbuk mulej, ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja. enna lina, Itlob għalina qaddisa Alla. xkun jistaqinna dak li għedna Kristu, U Alla li rrit li ma tħabbiri tal-anġu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. amen, Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu itħolalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Ħereżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb illi ser jiġi mtenni il-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Insellmilkom.